Wat laya ke election MDC 4 tip lanu en penlong Henry kajing pen kre jong ki kertong ki balapan kre ban pan tiket na kaseng VPP kalaya chat bat kat hadu mentah nyungut ki balapan tiket na kaseng VPP ban yakun ki election MDC kaba en salong haki district council kajing pen kre ki election MDC ha maulai kalaya chat mar hadu mentah ke balapan pau kerteng jalde pan tiket na ke VPP ke don hadu nyungut kini ki nyungut ke balapan pau bagi kuat pan tiket na ke sang VPP kidai ru kinong kersan ke bah khmat bat ki bachir hem ban penjob yau ba Bright Starwell hagan ke election ke bah dang syudap ba Bright Starwell lapan tip bah hadu mentah ke don hakum ba nyungut ke balapan pau bagi kuat pan tiket na ke sang VPP menikun ki election MDC how are husau oleh itu bekin ni nyungut dan sabishar election committee jong keseng VPP nal de kapor ban khot ni ki bakwa pan tiket ulong su ba unom yakun ki election MDC na marba ukwa ba wei ubriu kawai kasuki namar kata ulong ba ukwa ban ailat ikiwei ban yakun ki election MDC nakileng ba bright syam lapan pau kerteng rai ulai shu itu ba kildon ke balapan pau bagi kuat pan tiket kumta udon ke jingkermen bakaseng VP kan saya ubriu bebiang kan hadu mentah ki parti ke balapan crash syai banyak kuni kini ke election MDC kilong ke parti UDP NPP ke VPP bat kiwai